Telefon canını al bakalım. Doğru ekine var mı? Bir tonda çıktılar da gibi. Bu batı saktım var mı? Doğru eki. Bu fasadını judurup çıktı. Buna kadar işte tektaki emilerim var, kondisyonerim var mı aldım. Yani bu fasadda jup çıkıştı. Buna bir yarın varını tazaladı, görmedim. Bir yarın daha tazaladı. Varın. Hazır hem biz Respublikanski balanslarını var mı? Çünkü tazalatıp sizge yardım vereyim. Yani buna boğulardan varını kırkıp сделайте его самым современным, хорошим изданием. Söz düşünün. Ловилка, да? Я могу взять баран харачи, шурик баран. Если есть возможность, то брусчатку поменять. Выровнять, вычистить, газон, прям канадский трава. Хорошо? Эми мына жерде пробка постоянно пробка болот. Анан мен муну сунун чоңу менен сүйлөшүп атам. Могу жерге подземный переход. Выпадно ортосуна. Ой, 4 жагына тең. Что-то надо. Kança bala okuyup berdi. Hazır 1,5 bala okuyup atат 3 смен менен. Фасадка дагы каралган окшош болот. Анан галерея кошулат лекция. За нулевой циклды уже 70% падает уже. Биржумада уже перечислять уже получилось. Kalendarına grafik, sitio grafiğinin varken paraleline elektrik sos geçsin, paraleline ataplenisi geçsin. Барды эме менен жаңы материал менен иштеке бу эме жаңы материал менен болот. Эң максималдуу айлык 34 000, 35 000 нагрузка деле өтө көп эмес. Чоң анан сентябрда деле ушундай эле айлык болот. Анткени кайра баары распределение бирдей эле да. Быйыл Бишкек шаары боюнча 15 мектепти президент өзү курдуруп атат. Ошо президенттин тапшырмасын bir карап коелучу деп келгенбиз. Бул мектеп благоустройствосу менен болгонго бизге абдан ошо площадкалар, спортивный площадкалар керек болчу да. Анын баары камтылып турган проекттечи. Благоустройствосу, озеленениясы менен аны абдан жакшы эме да проект экен. Биз абдан ыраазыбыз, эли да ыраазы, ата-энелер да ыраазы, мугалимдер андан да ыраазы болуп атабыз. Бизге только иштешке эле керек да, сапаттуу көзөйт. Хорошо, güzel. Доставай сетери. Дренажды орнотуп, анан Б хаттарын эки жагынан жасап койдук. Нече заманбап мектеп курулат бизде. Спорт залы бар, автоуйлары бар, ашканасы бар, музыкалый зал менен. Хорошо, битирип коюңуз.